अहानबदा मरु इबा पाव Taranithoi Subai Stat Level Pineapple Festival Pangthokre Festival asina lamdam asigi ki hom thariba lomi singi punsigi thak wangkhat hanba ngamgani haina Manipur gi Governor Dr. Nazma Heptula na haikre Bebisna misigi mayokta meyam gi khongjang hanba leitri thangmai ban thayo club mamangda kuthang sara henba gi khongjang sangsinkre Amadi Jiribamge Vaivoni Jirimukta Laiva Nursery Bamboo Plants Farm Minister Syam Kumarna Hakteng Nana Chatuna Yangsinkre Kurumzari Times of Manipur gi nungthil gi pawmi yang tabiri ba singgu bidyapati mayang labamna taram oktari hauji paw ma chakhai na pizari Pineapple Festival asina kihom thariba lomi singi punsigi thak wangkhatnan bangam gani haina Manipur gi Governor Nazma Heptula na phongdokre ngasi Churachandpur district ki Khausabung DCC headquarter da Manipur Pineapple Festival Committee Manipur na sinduna pangthokhiba taranithoi rak subai stat level Manipur Pineapple Festival lisingani taramapan gi athoiba mithunglen gi oiba warol piraduna mahakna makha taraduna asigumba festival ama pangthokpa asina su nomliba Shu nomli ba lomi singi pukning thawatnaba amadi sakhangbi bagi afaba tanja amani makhoi hena puthok na ba cold storage district khudingi lingnaba amadi makhoi gi summit launching phagat hananaba Manipur lengak nasu kanna hotnari haiki It is important to develop the easily marketable products like canned pineapple slices, concentrate, extract and in powder form so that the transportation cost comes down and the fruit is a good form, is available to national and international consumer years round. This will result in production of risk for our farmers community while making good income gains. Kihom thabagi sinphamda leiba lomi singbu yokhatna bu wakhalon da pangthokpa festival asina punna stall nifuga mapan hangki loinana nat ki jagoi isai kaya su utkhiba thoram aduda saruk yakhiba Moirang Kendra gi MLA P Sadachandrana festival asina kihom thariba singda hena thaning bagi inot ama piragani haiki in the open market Governor na si popular kanda si the function na si dai ko spirit se promote tori ba se si dai ko inspiration do lor kanda ai ko head na ai ko endeavor se ai ko kan no honara kanda let us make Khausabung Hemdek constituency a pineapple assembly segment and a first village aduga ko loi na magse maduna badu numero mo kanda ya no welfare ba self sufficient to ba adu Mahiroi Bibisna Misigi Achumba Langla Langjin Putoktana Ladiba Asigi Mayokta Sangsilak Pakongzangi Saruk Ama Oinanga Sisu Thangmaiban Komdram Selungba Laikai Hizam Dewan Laikai Amadi Lorung Pure Laikai na Kusam Naduna Thangmaiban Lorung Pure Laikai da Laiba Thayo Club Mamang da Kuthang Sara Henbagi Kongjang Sangsin Kray Panbaya Badi Misi Asigi Mayokta Sem Kiba JSC ki convener L Gyanesorina Thokliba Cherol Amagi Thokiba Cherol Amagi Matung ina ngarang dagi tungan balaikai sing punchinduna kuthang chara hen bagi khongjang asi changsil lakhibani Nakal amaromda ngarang numidang su bebisna misigi asengba achumba langla langjin athuba matamda lebak meyam khangna puthokadabani haina taksileduna club mapan gi apunba body ama oiriba joint committee on people's welfare yaripoki banner makhada yaifalamjing maira club malom eastern youth union club kakmayai ningel youth club chandrakhong social welfare club amasung horton maira paibina khusamnana sinduna maira rally chatkre malom kakmayai horton Chandrakhong amasung Ningelgi masing yamleba maira paibi amasung club members singna magi laikai deki kilometer mari manga sang na laktuna komlaching gi
चिंखोंग पुल्लबा मतुंग बेबीसना की मिहत यानिंगदे बेबीसना मिसिगी अचुंबा लंगला लंगजिन पुथोकदबनी वी वांट जस्टिस हाइबा प्लेकार्ड सिंग पाइदुना पेंदबा खोलाव कयासु लाउखी रैली अदुदा सरुक याखिबा सिंगना महिरोई कुंट्रा निफु लैमिनरिबा बोर्डिंग की का मनुंगदा महिरोई नुपी मचा अमना सीखिबगी अचुंबा लंगला लंगजिन था अमा फाजिलकलबा फावबा असिदा पुथोकपा ngamdaba haibasi paisana mari lainana punamaki machin menkrabra haina pende wafam kayasu phongdoknarakhi लायर अखोईगी सरकार से याउद्रबरा इना खुंबगी दमकता सरकार से ओइख्रबरा ngasi लायर अखोईना इसागी बिबी सनागी दमकता मिसीजे अखोई मसी लंगला लंजिंग खंगन बियु हाइना सरकार की मफमदा अखोई हाइजरी Global warming थेंगनबा भारत लैंगाकना लौखलकबा थौसल की मखादा मणिपुर लैंगा के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मणिपुर की तोंगान तोंगान मफम सिंह चथरकपा यंगसिन खोंसत की सरुक अमा ओइनंगसी मिनिस्टर श्याम कुमार ना लुचिंगदुना जेरीबाम के भाईबोनी जेरीमुक्ता लैबा नर्सरी बैम्बू प्लांट्स फार्म यंगसिनख्रे ngasiga yangsin khongsat aduda jeribam forest department ge official singsu saruk yaki yangsin khongsat aduga mari lainana bharat lainga ke makhada forest department na lamdam asigi tongan tongan ba mafam singda yangsin khongsat asi satheduna lakli manung hanjin ba mafam singda chatuna yangsin drabadi mafam aduda kari pambi thabada hena kanabage haibadu khangba ngamloi jeribam asi wa thabada yamna chunaba mafam ama oiribani masige sumathakta wa asi lamdam asigi miyamna chinjak ama oina su sanaribani amadi tongan tongan behiram kaya da su sizinari haiki akoi lamdam ki sanaba makhan gi variety species haiba tare si miyam chi tabadi pami project pami gi expert miyam tor kanda koi wa thabagi nursery plant si seme sema kanda koi hena hana horiba wa sing gi su lothopra taba si maraksida tongan tongan economical oiba haidi yam thuna koi semron phaba asa wa min he pamna ba si thabak te sin ba ya ba du wa makhal su koi nursery project pami sema kanda koi sema ne duna jilai ba sina so koi manipur da koi wa si sidagi koi na wa soi sa ba ya ni de soibum namba ya ani dagi ma any kana makhal ga da koi wa si koi sinai ba tamdam si prasan singa so ba support sangi department ka ngamoy police ka ngamoy department ka ngamoy apun ma koi apun na koi pun na thabak tamun ga di damdam sa khapang ngani adu puksang sang na thamang ngani silai de lei si wa makhal ahum ni thari je ko ado wa makhal ahum se akoi gi amala bamboo sa tulda hai bama ati bamboo sa tulda je akoi na karani akoi gi unal gu mai tai unal ne akoi gi tampak do do adu ga atopo wa makhalam हौखिबा था खरगी ममांगदगी मोरेदा लेबा निफुमदे सुबा आसाम राइफल्स ना मोरेगे गेट नंबर 1 अमदी गेट नंबर 2 दा सथोक ससिन तौरिबा मिचम मियाम अमदी नोमगी चारा तांजरिबा नामफालों कैथेलदगी पोचै होंदोक खुंजिन तौरिबा लेबरसिंग परेंग सांगना क्यू लेहलगा पोचै चेक तौबगी नामादा का हेना हरासमेंट पीबगी मतंगदा यानिंगदबा फोंगदोक्तुना मोरेदा लेबा तोंगान तोंगान बा कुकी सीएसओ अमदी कम्युनिटी सुना लेरिबा लेबर कयाना कौखिबा पुंग निफुनिपान गी मोरेबन ngasi ayuk पुंग मंगा दा लोइसिनख्रे अमदी मखा ताबा एआर गी मथक्ता तोंगान तोंगान बा खोंजंग कया अमा संगसिननबगी दमक सेम सादुना लेख्रे अमसुंग हौजिक हौजिक सु आईजी जेंट याउना टेक्नोपोल डीसी एसपी सिंह मोरेदा लेरिबनी अमरोमदा ngarang numidang टेक्नोपोल डिस्ट्रिक्ट की डिप्यूटी कमिश्नर हाइस रूपचंद्रना मयाई तांगबल लोरगा टेक्नोपोल एसपी एसटीओ एएसपी डीएसपी याउना मोरेगी हाइस टीसी ऑफिस दा मियामगा लोइनना मिफम अमा पांगथोखी मिफम अदुदा तोंगान तोंगान बा सीएसओ सिंगना एआर गी मथक्ता तोंगान तोंगान बा वारोल यावबा वाकचेरोल अमसु मणिपुर लेंगा के फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट मिनिस्टर टीएस श्याम कुमार दा पिसिनबगी दमक डीसी दा खुसिनखी हाइरिबा मेमोरेंडम अदुदा मरु ओइना पल्लिबदी मोरे गेट नंबर 1 अमदी नामफालों कैथेल दा पोचै पुथोक पुसिन तौरिबा सिंगदा आसाम राइफल्स ना का हेन हरासमेंट पीरिबा असि लेभन गदबनी आसाम राइफल्स सिंगना मोरेगी अकोइबदा एक्साइज अमदी फॉरेस्ट ना चिंगबा दा एआर पर्सनल सिंगना मथौ तौमिनदबा मोरेगे मिचम मियाम दा अवाबा पीरिबा कमांडेंट सुमित सूट मेजर अंकित शर्मा एलाइस अक्सई मोरे पोस्ट दगी लौथोक कदबनी मोरे असी ऑफिसर अनि असिगी सानफम नत्ते मोरेगी मियामबो हिंगबगे हक मत
तना भारत की संविधान की आर्टिकल 10 की मखादा इंग चिकना लेहनबियु हाइबा वारोल सिंह याउरी हिरम असगी मतंग डीसी हाइस रूपचंद्रना आसाम राइफल्स असी मणिपुर लेंगा की मखादा लैब नत्ते अदोमैनमक महाकी माइकैदगी असेट वाफम थम लगे हाइदुना मियामदा थाजब पीखी पाउगी मरक थना ब्रेक मतंग लौजरी नापी सिंगनांग होबा मफम सिंग मतम चंगंदन सेंगदोकपा अदुदा सुनतना सिंकुप साना कपलबा नापीना लेबाक लेहाउ सु फगत हनबा यारे अचौबा सानबुंगी नापी चांग मानना ककपगी दमक वानिंगाई लेत्रे सिजिनबियु ग्रास कटर अमदी मल्चर अवाइमल पुंगदा लुपा लिसिंग अमगा चंगा कंटेक्ट टोबियु मणिपुर फार्म हाउटल नियर सैनिक स्कूल इम्फाल मणिपुर की लबुक सिंह संगलसी चही चुप्पा मणिपुर इहान हानबो ओइना लमजिंग ज्वेलरी ना मार्केट फंग सना मयाम सिगी क्वालिटी चेक तौबगी खुदोंग चाब पिजरी अदोम की लेजरीब सनाद यावरिब एलोय अमदी एलिमेंट्स कयागी चांग मरिक चुमना एक्यूरेट क्वालिटी अमदी क्वांटिटी गलोइना खंगनबा ngamlagani लमजिंग ज्वेलरी न पिजरीब खुदोंग चाब असि लौबिहौ अदोम की सना अदु सेंगी नत्रग सेंगदे हाइबगी चिंगनाबदु कोखनबियो अकुप मरोल की दमक लमजिंग ज्वेलरी दा लेंगसिनबिरउ लमजिंग ज्वेलरी good quality is our priority. Gunamani Eye Clinic is looking for qualified, young and energetic applicants for the following post: optometrist, X-ray technician, clinical assistant or nursing staff. Interested candidates can apply for the above post with their biodata and certificates before 26th August 2019 between 9 AM to 3 PM. Interview will be held on 27th August 2019 at 2:30 PM. Gunamani Eye Clinic, Wangkai Kaithel Asangbi, Imphal East. ब्रेक की मतुंगना मखाता पाउ सिंगदा भारत लेंगा की मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की मीटिंग मखादा मणिपुर की अहानबा ओइना आरओ वाटर प्यूरिफायर्स जीपीएस ट्रैकर्स एलईडी लाइट्स अमदी एलईडी टेलीविजन पुथोकपा ngamba बायोरेस हाइना मिंगथोनबा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अमा ngasi इम्फाल वेस्ट की मनुंग चन्ना लैबा नावरेंगथोंग खुलेम लेकाइदा एमिनेंट इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर एन महेंद्र सिंहाना फैक्टरी हांगदोखरे फैक्टरी हांगदोकपगे थोरम अदुगा मरी लेना बायोरेस वेंचर प्राइवेट लिमिटेड की चेयरमैन अरिबम चितरंजन हाई ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड तौरबा बायोरेस कंपनी ने पुथोकलिबा पोथोकसिंग असि इंडिया के अमदी इंटरनेशनल के थाकता अतोपा कंपनी सिंगा चांगदमनबा यारबा पोथोकनी लमदम असिगे थबक फंगद्रबा नहारोल सिंगदा थबक पिननबगी खुदोंचाबा अमसु पीरिबा कंपनी असि इंडिया के खक्ता नतना पृथ्वी के मफम कयादा लमदम असिबो सक्ताकदबा कंपनी अमनी हाइकी अखोई कंपनी असिना माई पाक ngamlagadi कंपनी असिगी 20% प्रॉफिट मरम चाना इरमदम मणिपुर असिगी अवा अना तारबा अमसुंग लेता लाइरबा सिंगी दमकता मतेंग पांगजगनी मसी अहाकी अमसुंग बायोरेस वेंचर प्राइवेट लिमिटेड की वासक अमु ओइना थमजगनी नाकल अमरोमदा थौरम असिगी चीफ गेस्ट इमिनेंट इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर एन महेंद्र हाई सीतारंजन लौरकलिबा खोंगथांग असि लमदम असिदा चाउखटपगी अचौबा खोंगथांगनी अदुमकपु लमदम असिदा प्राइवेट कंपनी कया लैरबसु प्रोफेशनली साउंड ओइदबना वर्क कल्चर लेतबना इंडस्ट्रियल कल्चर असि मणिपुर दा डेवलप तौबा यामना वाई मरम असना चितरंजन थबक अमा पाइखलकपदा वर्क कल्चर साखवट हननबा नैनबियु हाइकी मणिपुर हजिक इंडस्ट्रियल कल्चर से डेवलप तौब याम वारी अखोई अचौब प्रॉब्लम मयाम अखोई हजिक थेंगदरी मयामनबुदी हाय मार्केट याम पिए अदगी अखोई लेबिनब मी याम लेदे अदि सप्लाई बोल्द नै हजिक ग्लोबलाइजेशन से लाग मतन मार्केट पिपा सिदि लै थाइनगी वानी मदुदी चनद्रब पोनिको बिकॉज यू कैन सेल योर आउटपुट इन इंग्लैंड
इंग्लैंड जापान यून यारे हजी ग्लोबलाइजेशन की लाख ई कमर्स लाख मार्केट की पिक चावगी आठबू करी लेगी Economic Growth Society of India amasung International Business Council New Delhi anina research ki lamda thoidok hendokpa thabak pangthokpa amadi contribution pibagi damak Indian Solidarity Culture New Delhi ki associate member ama oiriba Thaubal Nongkhangkhong dagi Dr. Akoizam Priyokumar da Asia Pacific Golden Achiever Award pirakle Global Business Council amadi Economic Growth Society of India anina sinduna tha asigi kunmathoi da Goa gi Panaji da leiba Hotel Taj Vivanta da pangthokiba Individual Achievement for Economic and Social Development haiba international seminar amada Goa Legislative Assembly Speaker Anand B. Seth, former Director SBI SISB and Segal, President of World Environment Management Service Gray De La Paul Maina, Dr. Priyokumar da award asi khusinna rakhibani. Tha asigi tara nipan gi ayuk pung mapan makhairom taba matamda Imphal More lambi paringi khongkhangi mafam khangdana mangkhiba Iram Sifai awang laikai degi amom utamjit chahi kunipan ngasi ayuk asi bahaksang oina phangba ngamkhre. Thaubal District Police na Pangal Student Organization PSO All Maiter Pangal Student Union Manipur amadi All Manipur Muslim Student Organization ga punna khusamnarga lakleba September 15 da district ki thakta mahiroi singi oiba debating competition ama Lelong Hauraibi College da pangthoklagani haina Thaubal District Police na thadorpa cherol amana hairi cherol asina makhata na hairi badi ahan bada District ki thakta pangthokadoriba debating competition asigi motion na law enforcement agencies sing khaktana mayai kaba chinjak muthat pangamgani haiba asina oigani debating competition asigi form Lilong Hauraibi College dagi phangani form bisin bagi aroiba numitna September 10 da oigani hairi Thaubal district ta leiriba mahiroi khuding makna yawba yagadaba debating competition asigi ahanba manada sel oina lupa lising 10 ani suba manana sel oina lupa lising 8 aduga ahum suba manada sel oina lupa lising 5 ga loinana sakhangche amasung memento yauri aduga mari suba position dagina 10 suba fawbana consolation prize leigani haiduna saruk yaba participant khuding maktasu sakhangche sing pigani haina cherol asina makhatari Hayeng pangthokadoriba Hindu lining chatliba kumhai ama oiriba Krishna Janmashtami gi thauramna lakpada Manipur gi Governor Nazma Heptullah, Manipur gi Chief Minister Ann Biren amadi Congress President Gai Khangamna tongan tongan na thadorakpa cherolna miyamda yaifa pauzal pirakli Imphal gi mafam kayada nomagi oiba mau kaithel kaba hangdokhibagi matung ngasi pisum community YYL club hall dasu mau kaithel kakhre panbaya badi Haukiba chahi lising ani tara mangada thokiba laibak thiba thogdok amadagi maugi isil inau singbu KSA IPSA CLK Kil Pandam Kanglamai Akom Lupna punna khusham naduna Imphal gi tongan tongan ba mafamda potchay yol halakhibani Mana masing yoliba maugi isil inau singnasu KSA ga gi thaumi singa jing amadi tam anigi marakta session nanaba amadi amatto oibigi wakhalonda mateng pangkhi hairi Goa gi Madgaon da July ki tang kunipan digi kuntramathoi phawba pangthokiba Mohan Sreng Mahotsap ta saruk yaruba poirai nganbi film production arts and culture association gi artist singbu BB Nutrition Center kai samthong moirang ningthau leirak machina sinduna thagatpa phongdokpaga loinana harauta yamna okre thauramadu da BB Nutrition gi owner Brajara Sharma, Social Worker AK Santi, Human Nutrition Center Sagolban, Salam Laikai gi owner Bidya Lakshmi na athoiba lengbirak pasing oina saruk yakhi. Thauram aduga mari leinana poirai nganbi Film Production Arts and Culture Association gi Secretary Thaunauzam Asalata na hai Mohon's Reng Mahotsap Hairiba Festival asna lamdam asigi artist ama oina saruk yaruba asida mai paglakpa asi nungaiba fawi makhata na su hotnaduna hena mai pakpa malem da saktakpa ngamba artist kaya puthokpa ngamnana ba hotnagani haiba yauna wafam kaya amasu phongdorakhi state si picture ga su pikna all India gi adagi lairiba pitribi gi mafam khudimakta akhoi maitai ba jati ase sumaina competition khuding makta ju haidi fast
adagi goal mayam amon lawrak pase adum mi mayam ge mamangda adum ubirabaduni adu tasengna amuka zo competition gi khudong saba ama haide athuba matamda akoi ge September gi date 27 dagi adum akoi utnabagi damakta haibire aduga athuba matamda hojigi competition ju chatlaga mathang competition om Delhi da su competition asigi yawbina ba aerobic exercise sigi akoi da pause pibire adu athuba matamda adu su chachage Hayeng Ziribamgi Babu Paradalaiba RK Sanatumi Devi Vidyalaya Auditorium Hall da Smart Society Ziribam Unit na Sinduna Role of Youth for Future Manipur Haiba Hiramda Special Lecture Program ama Pangthok Kadori Lecture Program aste Speaker Oigadori ba asi Manipur gi Saknai raba Social Scientist Dr. Dhanabe Laisramni Haibe Thoram Asibu Ziribam gi Miyam Pumnamakna Saruk Yabiyu Haina Smart Society Ziribam Unit ki convener Priyo Kumar Mainamna Thadorak Pacherol amana Fongdorakli Hojik Chathariba Indo-Naga Peace Talk ki Anoba Interlocutor ama Athuba Matamgi Manungda Sinbinaba NSNIM na Bharat ki Prime Minister Narendra Modi da Taksin Kre. Hojik Nagaland ki Governor Oiriba RN Rabina Naga Santi ki Wari Asigi Interlocutor su Oiribani. Arunachal Pradesh ke MLA Hat Pada Chenabani Haiba NSNIM ki Measure Ukhrul Lukim Mangsaba amadi Arunachal Pradesh ki Tirap dagi Jai Kishan Sharma ngarang Dimapur town dagi AR gi kangbu amana phagat pangam kre. Makhataba pau pizadringai da amuka hana break amatang lauzari. Kangla food product ti iram dong dia seng mahong yeng dio garlic mixer khatana tana kangla gi ano food item singi maho kangla bada ngauroi do kana ulai bagi kangla Steel, a product of German quality and innovation. Manipur da ahanba oina steel company ki authorized dealer KD Enterprises ta gasoline, electric amadi battery ki khuthang da chalaiba yaraba outdoor power tools khudimak phangbiragani. Hairiba singdadi cut off machine, mist blower, petrol lawn mowers, handheld blowers, brush cutter, chainsaw, art auger, high pressure washer cleaners, battery head steamer, cordless strop shears, intercultivator, power weeder, power tiller, the steel cordless pole pruners. For more details, please contact KD Enterprises, Changangai Uchekon, Tidim Road Airport, Infal West. Mobile number 961-260-7378 natraga 700-562-3082. Ekhogi email kdenterprises2019uchekon@gmail.com. Loan available only for power tiller. Studio 11, India's favorite salon and spa, now at Imphal. Our services are haircut, hair straightening, global color, body spa, hair spa, waxing, threading, facial and treatment, hand and feet care, makeup. Body massage. Studio 11, Salon and Spa Imphal. Look fabulous. Fitness World Building, Singzamai Mathak Jongtham Laikai, Imphal West. Phone number 0385-2440164. Break matung na taram nokchabaga loinana makhataba pau pizari. Yamna tujungningai oiba thodok ama oina Lower Assam gi Golpara district ki Matia village ta haukiba yumsake se nimit ki nimidang da mioi amana masama ki nupi amadi macha nupa thangna thinduna hatlam laba matung chenkre. Matu amadi macha hatpa mioi adu fananaba police na thibagi thabak chathari. Assam ki Udalguri district ki Kalaigaon village ta sunatagi chahi tarataruk khaktangai ribi laisabi ama mi laitabagi tanja lauraga nupi oibagi ijat manghan bikre thodok adu da cheneri ba Nayan Sharma laikai miyamna nupi adugi mayumdagi faraga police ta sinakre
Additional District Magistrate Sibsagar Assamna Laukalakpa Section Taurangi Saruk Ama Oina Sibsagar Amade Nagaland State ka Tainaba Ngamkhaida Tha Asigi Kunithoi Dagi Numidang Pung Taruk Tagi Ayuk Pung Taruk Pauba Curfew Thamkre Athingba Seat Numid Humpuni Chathagani Hairi Awang Thangba Tripura ke Dalai District ki Ambasada Luhongba Tha Nipan Khakta Ngairiba Chahi Noriba Matai Manau Ani Nahan Masagi Mayumda Punna Thauri Yanduna Siramle Matai Manau Ani Adu Lon Singbangam Dabadagi Siba Oibayai Haina Thazanari INX Media Corruption Case ka mari lenana Nahal Numidang Masagi Mayumdagi CBI na Fakraba Congress Leader P. Zidambaram Delhi Court na ngarang numit marini CBI gi custody da thamduna machil hangduna justified tawnaba khangan kre Hauzika muk sanabagi pau phangbigani Asigi Kumapandagi Mathang Thagi Ama Phauba Bhopal da Pangtokadaba Senior and Junior National Championship ta Saruk Yagadaba Bisnupur District Canoeing and Kayaking Association gi Sanaro Yankhai Nipan na Saba team ngasi BJP Manipur Pradesh ki VP Moirangthem Asni Kumar na lamthakre ngasi ayuk phong ki ba pause singi maroi ba pausing amuktang punna khangminase Sangai Express, Pony Lising Muklay, Kananaba Thabak Singh Laukatkani, Director, Manipur gi Pony Singh Registrar Taugadori, Baby Sanamisi, Khongjang Singh Tugairasu, Mitam Singh Mai Thakre, Kota Puthoklaga, Zelda Thamjin Kre, Sungam Liu Misi, Police Yauna Mi Taragani Toy Asok Apan Nangkre, Greater Imphal gi Master Plan Semnaba Agreement Inakre. Poknafam, Manipur gi Sagol Singh Registration Taunaba Khanghali, Pony, Critically endangered gi fibam da leire legislation nipan Manipuri amasung tribal loan mangada phongkre santi leiba state oinaba lo khangminasi Jayant Kumar Sungam Liu Misi rally satpasing police na tankhai kre paumi yauna taraga hundoi sokle ngasi dagi taret suba economic census hauragani Naharol gi thaudang lamdamase gi poni musilakpa yabagi fibam da leire sagol loiriba singna veterinary department da register tobiu veterinary director India gi ek is policy na Southeast Asia gi laibak singa naksinana satminaba ngamle ningthau leisemba Riyamai gi misi gi justice phanghalu haina khongjang sangsinkre mioi taragani thoi sokle NIS ban taunaba warep lokre Huen Lanpao International Day for the Remembrance of the Slave Trade and East Abolition Minai thambagi anoba satnabi ama laklabra Manipur da su minai naithangi satnabi oina ayokpa amadi funganai haina sanarami Manipur da su minai loibagi satnabi muthatkadabani haina asoba ihau hauki sahi asida je ina naba mioi saniga taraga manga sukre Japanese encephalitis na nabagi sang wangkhalaglabasu laingakna akhanaba thorang paikhatadi udri irang haurakre tear gas kapada nipan sokle Iril bunga masung porompat police na kanglay palbu formal arrest tawkre Zota Sandra Sanasamda sahi sigi sairengba Haubam Yaimada Dr. Kamala Serol Mana Lanthokre Sanalaibak Veterinary Hospital Mapalgi Building Laite Veterinary Dispensary Hospital Samagamapan Laibagi Manungda Nimfugamapan Masagi Building Laite Hathai Fanit Festival Hogdokre Morokna Sirarakong Kulbu Masak Takle DC Assam Rifles ki personnel sing Kemtagi Mapal Thokan Khidre Ningthau Ek is policy na Thailand amadi Southeast Asia gi laibak singa Manipur ga naksin nahalagani Isel Express Miyamda asumba wayel panghaliba Kunaida Santi piriba ainbu singnaba mioi khudingmak dandi fangani Jayanta Taret Suba Economic Census ka mari lainana Sem Sariba Singh DC Imphal East na review tawkre Ukrul gi Sirara Khongda Tara Suba Hathai Fanit Hogdokre Miyamna Isa gi Sagol Singh Department da Register Tobiu Veterinary Director Tribal Organization Singna Kaukiba More Ban Lusinkre
इरेबा एक इस पॉलिसी की मतेंगदगी मणिपुर साउथ ईस्ट एशिया की लेबाक सिंगा नक्सिनना सत्पंगमले सनाजाउबा मियोइबा खुनाइना नुंगाइना हिंगे हाइरबदी लो निंगथीना खंगबा मथौ ताई 8 लाख सुबा इकोनॉमिक सेंसस हौरगनी लोइसिलकपदा मरोइबा पाउ अमुक हना पिजरी Taranithoi Subai State Level Pineapple Festival Pangthokre. Festival asina lamdam asigi ki hom thari ba laumi sigi punsigi thak wangkhat hanbang ngamgani haina Manipur gi Governor Dr. Nazma Heptullah na haikre. Baby sana misigi mayokta miyam gi khongjang hanba leitri thangbai ban thayo club mamangda khuthang chara henbegi khongjang sangsinkre. Amadi Jiribamgi Vaiboni Jirimukta Laiban Nursery Bamboo Plants Farm Minister T.H. Syam Kumarna Hakteng Nana Chatuna Yang Sinkre. Hauzake Times of Manipur ne pizza nungtil gi pau matang sa loisinjare ahen ba pau galoina na nimidang pung mapal da muk phangbigani.